بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. نيتي الله سبحانه وتعالى Allah jomirawo tedduɗo towuɗo mawɗo seniɗo hanaɗo yettede, ɓe jarnamo kanko Allah weltanomo e dow kala nema e ɓural e teddungal e yurmede. Eɗen seedo ko kanko tun Allah woni ko hana rewede ka gonga. Eɗen seedo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jiyaɗo Allah ɗunaɗo makko. En toro Allah yo juulo e maɓɓe, o juula e dendanangal ɓengure maɓɓe nden. Yo Allah juulo e kala witirɗo ɓawo maɓɓe, ñentini sunna maɓɓe on, jokki batteji maɓɓe din ila yawmiddin. Allahumma amin. Musidɓe tedduɓe, ɓen jokkito darsu meɗen on ka tafsir e surat Hud. Jomirawo tedduɗo mawɗo seniɗo on udditirani e ngol cortewol ñinnangol ɗen handugol mo kanko tun e rewede, wotuɗugol mo e on sifa ɗon, woɗɗitagol mo e marugol hawtidaɓe e ɗum. O soggani en ɓawti ɗum habaruji yoga e moftaji ɗi annabaɓe muɗum arnoɗum immorde Allah subhanahu wa ta'ala yottinani ɗum ngalnulal rewgol Allah kañum tun, wotinɗinamo ɗofto kañum annabajo on, jebbilano sariya Allah on. Woodi jaɓuɓe ɓe heɓi battane moƴƴo, woodi saliɓe ɓe heɓi battane bonɗo. Nde tawno ɗin habaruji fillagol ɗi wona ittugol sawtende, wona ittugol wula, ko fi wajorɗum, ko fi ko waagitore e ko taskore. Allah subhanahu wa ta'ala on o holli wondema ɗenca e ɗe habaruji muɗum janta hino e majje ko ñiiɓi ha joni yimɓe no wuuri e muɗum, hino e majje tawde ka halkanoɗon luttidi ɗon e halakuye gurdal lanni e majje ɗon. O holli wondema konko ɓe heɓuno ɗon e battane bonɗo koko ɓe faggitino, kadi wona ko ɓe toñira, koko ɓe yangi ɓe ɗaɓɓi, ko ɓe pooɗi e hoore maɓɓe, tawi ko nunɗal Allah woni ko tabiti e hoore maɓɓe. O holli wonde konko defi ɓe ɗum ko ɓe shirkiranno Allah kon, ɓay lette Allah ɗen ari, ɓen maɗum ɗin wawanano ɓe hay e hunde, na yilugol lette ɗen, wona sakkagol ɗe, wona ɗuytugol ɗe, wona ittugol ɗe ɓayɗe yani e hoore maɓɓe. Bal ñawore Allah nde yano e hoore maɓɓe waɗi e maɓɓe no Allah faalira non. Allah o holli non haray ɗum ɗon ko aada makko on non e tagore makko nden. Si woni o hendike jama on, o hendori yimɓe caeɗen tooñe, haray nangal makko ngal ko non wa'ata. Dole makko ɗe na e ɓen ɗon lannuno, mbawdi makko ndi wona ɗon haaɗuno. Ɗum ko laawol makko non, ko sunna makko non. Ɗum noon tawi ko rentinir ɗum en, enen iwtirɓe ɓaawo ɓen ɗon ɓen ka woodede, wota en nandu e maɓɓe ka golleji e ka diina. Allah o hulɓini en, o wi nangal makko ngal ko sattugal, ko muusungal. Kono hombo nafitorta ɗum ɗo ɗi habaruji ɗo, ɗaɓɓa jokkugol laawol ɓen daɗunoɓe, woɗɗito laawol ɓen halkanoɓe, ko on siforɗo hulugol ñalande dargal, gomɗinɗongal, habbitingal, huli nde heɓoyta tana e maggal.
Allah holli noon argol ngal ñallal ko hunde nde tultata gooto kadi tultoytande ñande fof woni e tawaɓe himo nenni ngal noon sabu haa hewta lajal ka kanko Allah o happi o wi nen ñande noon si hewti jama on ko ɗiɗo ay ko noone ɗiɗi ko on tawɗo ko malkisaɗo mo fi mum gayni halkade o ala geɓal si wona lette ka Allah e on tawɗo fi mum gaynino moƴƴude moƴƴirino wotinɗingol Allah ɗiggalngol Allah o habbaki si wona teddinede e yurminede Allah no jantano en ɗo ko hon ɗum woni haqiqa ɓen ɗon ɗiɗo o wi fa amma alladina shaqu amma noon ɓen tawɓe ɓe malkisama ɓen tawɓe ko ngol laawol ɗon suɓi ɓen tawɓe ko ɗum ɗon hawrani ɗum hoɗugol tana e hoore muɗum waɗɗina e hoore mum tikkere Allah e lette makko warri ɗum sirkangol Allah e yeddugol Allah yeddirgol mo haɗi tagol salagol waɗugol ko Allah yamiri kon hara hino mari feere e jumpugol haɗaɗi Allah ɗin e hoore teware e tembese ko ɓe woni ɓe malkisaɓe Allah wi ɓen ɗon noon fa finnaari ko ka yiite woni werde maɓɓe nden ko ton woni jaaƴorde maɓɓe nden njoddi maɓɓe nin ko naadoyeede ɗon lettire noone lette ko woni ton kon ɓe lette haa lette ɗen feeña e maɓɓe feeñira e maɓɓe e hitoji maɓɓe ɗin Allah jantiɗo ko feeñirta e maɓɓe kon hito ngon feeñira e maɓɓe noneji buy o jantiɗo hito ngon gon hito tawata kala mo gonɗo yalti e muɗum ɗum ɗon tindine wondema oɗo o tampi oɗo o ɓittike oɗo o sonjike Allah wi lahum hino wodani ɓe fiha ka yite ton zafirun lisango wa shahiqun e onango woɓɓe wiya ñuñango e foɗen andi so goɗɗo wulli ha wullangol juuti o accita e wowde hay wullugol taw hande kadi ko lisugol ma onugol ma ɗiɗi ɗiɗon ngo yahi to yaada e naadugol henno nun dey mo foofa waɗa ngo yahi to yaada e yaltingol henno nun waɗa sifa non mo nantata e muɗum ko ɗiɗo ɗiɗi woni zafirun wa shahiq kanko koɓɓen ɓe wi zafir ko inde yaltingol ko inde noone e yaltingol hito ngon ka kine shahiq ko inde e noone e naadugol hito ngon ngo ara ka becce naadugol hendu ndun e ndu ara ka becce zafir ko inde e noone e yaltingol hendu ndun ka kine shahiq ko inde e noone e naadugol hendu ndun ka kine ndu ara ka becce neɗɗon ɗum harano yaadi e hito ko ɗin hitoli ɗon ɗiɗi wiyete zafirun wa shahiq inde majji on hino sertugol ko ɗi askintinna e mum kon no andi Allah no wiyite ngen sami'u laha taghayyudan wa zafira mo tabintinani e nden inde ɗon e hito ko yite ngen waɗoyta e wuɗugol e dulbugol e gidinnagol andi yite si huɓɓi ngi tiiɗi moƴƴa anana hito maggi wasi ko ndiyam ɗa woni riggade wonde anayi no uuma wasi wuuɗay woni wasi ko sifle wona wuttede hendu nun ko arata tappodira e dulbere yite ngen ko yaltine ɗin noon e keneli Allah no sifi yite jahannama ngen inge mari hitoli sifawana noon o yiɗo ko ida ra'atum min ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira mo janti kadi ka suratul mulk nam sami'u laha shahiqan wa hiya tafur ay mo jonni yite ngen zafir mo jonni nge shahiq watti ɗon kadi tafur idan ko inde hito amma ka neɗɗon ko lisugol onugol e ñuñugol ɓe eno wolirta non kono tan ini ɗi konnguli ɗo ɗiɗo fulɓen fof no wola ɗiɗo ma fulɓen ka meɗen ga enen
fono wola ɗiɗo ko ɗum zafirun wa shahiq wigo wondema ɓe meeɗoyay lette ɗen ɓe lette ɓe wulla ɓe sonka ɓe nodda faabo haa hito lannira ɓe taw hande kadi ko andirta tampere nden gayni jooɗagol e maɓɓe ko e fofango maɓɓe ngon ka lisugol e ka onugol Allah no janti nokkugo won ka tindingonde lette maɓɓe ɗen ɗe darotako ɗe taƴata wi la yufattaru anhum innal mujrimina fi adabi jahannama khalidun wi bomɓe ɓen ko yite jahannam ɓe natoyta ko ɓe luttoɓe ton la yufattaru anhum taƴidirantake ɓe ay wona lette fowtine si lettoye ko lette duumiɗe jokkodirɗe o wi kadi kamɓe ton ko ɓe taƴiɓe iwgol e ɗum ɗon taƴiɓe kala yumede wom fihi mublisun o wi nokku goo inna alladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab o wi tuma kala guri maɓɓe ɗin sumi haa ɗi ɓendi haa ɗaati haa waywasi muncodira e lanna iwa e maɓɓe Allah wi min waylana ɓe ɗum ɗon guri hesi fiyo ɓe meeɗu lette ɗen ɓe fuɗɗito kadi sumugol e baa ɗum ɗon noon si waɗi tike e hara heɓe sonka heɓe nodda faawo ɓe wulla yahay haa hito fof lanna hara hande kadi ko gon fofago ɗon tun andorta modi ɗo hatti tampere nden nde tiiɗi torki Allah yo Allah dandu en o wi khalidina fiha ko ɓe luttoyoɓe e ɗen lette ɗon ngen yiite ɗon e noone lette ko woni e muɗum ɓe yaltoyta luttugol ɓe ngol o wi ma damati samawatu fodde hino heddi hino ñiiɓi asamawji ɗin wal ardu e leydi ɗin ɓe heddoyto ka yiite ton fodde ɗiɗo ɗiɗi hino heddi o aya ɗo no tawa e karam koɓɓen lutodiri moƴƴa e konguɗi firugol ɗum honɗum wiya ɗo ma damati samawatu wal ardu yarli ɓe yaltoyay woɓɓe wi ko fanda ɗo ko selli kon taban kala tawɗo ko kefeero maayi o yaltata ka yiite jahannam kala tawɗo ko julɗo maayi gomɗinɗo Allah hay so o rewiraari Allah hay e hunde ha hande waɗal moƴƴere o luttoyta ka yiite ko neeɓi wo o yaltoyay ɗum ɗo woni itiqad ahlu sunna wal jamaa jono Allah wi ɗo khalidina fiha ɓe luttoye ton o happiri ɗum heddagol lendin e kammugo o wi ma damati samawatu wal ardu o ittintini e nder ɗum o wi illa ma sha'a rabbuk si wona yeru konko joomi maɗa yiɗi ko yeru ko joomi ma yiɗi kon woni ɓe heddoytako ton amma ka eɓɓugol heddoyagol ɓe ngol e heddagol leydi e kammu woɓɓe wi ko noone no arabu tindinirta misirta duumagol hunde ha lutta no dogi e haala maɓɓe so ɓe faala wigol ma ɗum ɗo ko duumi ɗum pooma iwata ɓe yetoma daimun ma damati samawatu wal ard ko misal e haala maɓɓe misugol hunde neɓugol nde e luttugol nde alquran tippi e haala maɓɓe kan no wondi e misiri ɗe ɓe misirta ɗen tindina wondema leydi kam mu iwoyay tuma ɗum ɗon iwiwo haray kamɓe kadi lette maɓɓe ɗen lanni ɗum ɗo ko konngol go woɓɓe wi ko leydi ndin e kammu ngun ka darngal na ndi e nguu ka aduna ɗo yani ngu kammuɗo e ndi leydi ɗo ɗum fof ko muncindirte ɗum nde darngal ngal no daro kammu ngun ko seekoytongu kode muɗum futta kammu ngun uddito leydi ndin fof wayle Allah wi yawma tubaddalu l ardu gayra al ardi wassamawatu ñande leydi ndin ndi wattitete ndu wayle ndi watte leɗɗe ko wona kayri on ay wona on noone ɗon kono ndi watte noonegol leydi noonegol ha na o noone ɗo kammuli ɗin kañum kadi wattitoye wayle waɗe noone e kammuli goo hara wona ɗi nooneli ɗo ɗin nooneji ɗon ɗin ɗon ko heddoytoɗi pooma ɓe wi ko ɗin ɗon Allah faandi wona leydi kammu ko aduna ɗo sabu ɗum ɗo ko lannay ɗum lannide ɗum e immagol darngal idan ko ɓe heddoytoɓe ka yiite ɗon e lette muɗum fodde leydi e kammu darngal hino heddi ɗum ɗon le ko luttoyay ɗum iwata aw ko ɗum tindini wondema
ko be heddoytobe be iwata ko ngol do kan no ari ngol do e ngolda ko di hunde wotere kanji didi no hidi selli amma ittintinande nden illa ma sha rabbuk wobbe ko do dallinori wondema yite ngel lannoye nge sumay nge sunna be ton ha nge lanna nge dam hadith lowdo no ari fi mum kono hadith on hay ƴettude sellugol mo wona fi yimɓe yita ɓen fof ko yimɓe dow ɓen andi yita ngen kañum kadi ko ɓorɗi on aljanna woni noon ɓorɗi yaari dow yita ngen ko ɓorɗi escalier ji darajaji yarɗum ley wonɓe dow ɓen ɓuri hayfude lette hikka ɗon wonɓe ɗon ɓen hikka ɗon hikkiɓe ɗon ɓen ha hewtoya nafiqiɓe ɓe Allah wiɗen ko ka nanka ka koose ɓe onoyta fi darkil asfali minan nar idan woɓɓe wi nde ittintinande ɗo wona fi malkisaɓe natoyeɓe yiita ɓen fof sabu malkisaɓen ɗo kamɓe haray ɗon hiɓe ƴetti e ngol konngol ɗon no mofti heferaɓen no mofti yedduɓe Allah e nder julɓe ɓen gomɗinɗo Allah si yeddi Allah maayi tawoyi Allah no wondi bakkatu harahimo ele yiɗi Allah si Allah yiɗi yaafomo si Allah yiɗi lettamo yeru bakkatu makko on kono o yaltoye ka yita idan ɓe ƴettiɗo wondema ɓe wiyaɓe ɗo shaqiyum ko kala natoyo ka yita woni ko natowo lutta woni ko natoyo kono yalta kamɓe ɓe yaari ɓe wi ko ittintina ɗo ko ɓen natoyo ɓe yalta ɗon ay ɓen ɗon ko ɓe wonoyta ka yite ɓe wonoye ɓe neɓagoy ɓe neɓa ha wa'a wasi ɓe luttay kono ɓe yaltoyay nde Allah subhanahu wa ta'ala on yiɗi o woɓɓe wi wona ɓe ɗo fanda fes aya on naafi julɓe yedduɓe Allah on wolde ko kefero kef wona e wolede sa'idu noon no mofti julɓe ɓen fof natoyoɓe ka aljanna ibtida'an e adoraɓe ka yite yahoya ka aljanna shaqiyun on kañum kadi ko natoɓe ka yite ɓen tawata yaltata fes ko ɓen ɗon woni ko fanda e haqqe ɓen ɗon ittitinede nden ɗo ko honɗum e hoore ahlu sunna jamanu fotti yite ngen nge lannoy ta haray ɗo konguɗi no ari woɓɓe wi ko yeru ko ɓe wonata kon ko ardul mahshar attiɓe natude ka yite ko ɗum noon Allah ittintini ɗo ay ko ɓe natoyoɓe ka yite heddo ton si wona saayi e dumude mo ɓe waɗa ton ka ñawore ka hasbore ka daral ɗon yeru ɗum ɗon woɓɓe wi yeru ko ɓe wonta kon ka kabruji maɓɓe woɓɓe wi yeru ko ɓe adondirta kon sabu naɓe fof naatidata groupe ɓe naadiroyte kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha ay ko afwaj ɓe naatida fawju idan naatuɓen si naati heddiɓe ɓen ɗon natal taw on dumunde mo ɓeɗi ɗon ado ɓe natude ko on ɗon ittintina ɗi konguɗi ɗo fof ko hunde wotere ay ko tammoɓe waɗa taw attiɓe natude ka yite haray ɗo aya on no mofti yani konguɗi wiya ɗin ɗo fof hino selli sina konguɗi wiwɗi ɗin yite ngel lanno en harana e haqqe e gomɗinɓe Allah mayde bakkatuji ɗi yafa kadi ɓen noon gemaɓɓe ngel lannoye sabu ɓe yaltoyay ñande goo idan ɗo hare illa ma sha rabbuk ɗe wawi hawtodirde fof wona mo be hande kadi e ko yaade muɗum kon amma toɓɓen ko natoyoɓe yalta ɓen ɗon ko gila ka ɓe yalti illa ma sha rabbuk ko ɗon fuɗɗaniɓe e attiɓe natude amma toɓɓen ko e hoore keferanka ko maayi ko ittintinanaɓe ɗo kon ko dumundemo ɓe waɗi on attiɓe natude kayite amma gila ka ɓe naati lanni yaltugol ala aya jalqur'an ɗen ko ɗin tindini mako jinnaɗo sa sallam ko ɗin tindini naɗo maki ñande dargal yiite ngen mayde nden nde addoyte e mbaadi baali ngi wallini hakkunde yiite aljanna noddo nodda kono yimɓe aljanna ko heddagol wodani on mayde ala kono yimɓe yiite ko heddagol wondani on mayde ala ngi hirse ɗon mayden hirse ɗon mayden tigi ware ɗon ndi ñande lanni si mayden warama haray ko hombo mayata hande kadi mayde haray lanni hadis on mo selli e ko wona ɗum ɗo e ayaji alquran Allah wi
inna allaha la'ana alkafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah huɗi heferaɓe ɓen o eɓɓaniɓe o maraniɓe hattunge e huɓɓugol. khalidina fiha abada, ɓe luttoyoɓe ton pooma. ɗum no ari nokkire bu e aji alquran tindinde wonde yimɓe yiten en ko luttoyoɓe ton pooma. idan ko ittintina ɗo kon ko dumundemo ɓe waɗata on ko attiɓe natude ka yiite ko ngol ɗo konngol woni sellugol ngol. inna rabbaka tabitino joomi maɗa fa'alum ko o waɗowo lima yuridu konko o faala wadde. wiyowomo fi hon ɗum ala na fere kam wiyowomo ɗum ɗo waɗata, o waɗe kala ko faala. wa amma alladhina su'idu, amma non ɓe malaɓe, woɓɓe jangi ɗon sa'idu, ɗiɗi no hiɗi selli mana on kadi ko goto. Allah wi ɓen ɗon fa fil jannati, kamɓe kadi ko ka aljanna woni werde nden, oɗon ɓe wernoyte khalidina fiha, ko ɓe luttoyoɓe ton ma damati samawatu, fodde hino heddi no ñiiɓi no duumi asamawuji ɗin wal ardu e leydi ndin, illa ma sha'a rabbuka, si wona yeru konko joomi maɗa yiɗi, ay yeru konko ittintini wonandeɓe. amma ma damati samawatu wal ardu ko wi'uɗen kon e ayaɗa ko ɗum kadi wi'eten ɗo e ngala e fuɗɗitade. ko ittintina kon kamɓe kadi honno woni ko ɓe ittintinana. yarli natoyte ka aljanna yaltoye ñande goo, la aljanna soni natama yaltugol ala. Allah no wiɓe kamɓe kadi ɗon khalidina fiha abadan, no ɗuuɗe haqqe maɓɓe o wino ko goo khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, hay ɓe ɗaɓɓata waylanede wattitanede hakke ko ɓe woni e nema. idan iwrata e maɓɓe e bugol, iwrata e Allah subhanahu wa ta'ala, ko yon nema ɗon ɓe dumoto ɓe heddo e on ɗon. hana noon joni ko honɗum ittintinaɗo, ko ittintinaɗo ko sifa ko ittintinaɗa kon, ko dumundemo ɓe waɗa taw attiɓe natude. amma tawɗo ko gomɗinɗo Allah, tuɓuɗo e bakkatuji tawoy Allah, mo Allah yaafi, on ɗon ko ittintina e haqqe makko, ko dumundemo waɗa taw ka ardul mahshar, ka ñawore ɗoyo o natude ka aljanna. amma tawɗo on ko gomɗinɗo tawoy Allah, kono mo tawde Allah e bakkatuji ɗi Allah yaafaki mo, tawi no waɗɗimo lettede yeruɗin ɗon, ko ittintinanamo ko gila ka ardul mahshar sayi mo watta ɗon on e tan mo waɗata on ka yiite ha o yaltinoye. ko ɗum ɗo woni ko ittintina e haqqe makko. Allah wi ata'an, ɗum ɗo waɗangol ɗum ɗo yimɓe aljanna on, wonde makko ɓe naatoɓe ton heddo ton lutta ton yaltintake eggintake, koye ɗum ɗo ko dokkal ghayra majdhum, ngal wona taƴowal, ay ko ɗoni ngal lannata. kono Allah wirno lahum ajrun ghayru mamnun, ɓe mari joddidi taƴatandi lannata. ko ɗum o wi ɗo ata'an, dokkal. wigol mo dokkal ko tindinɗum wondema golle maɗa ɗen e aljanna on yerodira, ɗe wonani tun sabu ha heɓuɗa yurmede Allah o naduma aljanna, kono yerodira fotata. idan Allah o okke nadugol makka aljanna, torki Allah yo okki on ka yurmede makko. e hoore ɗum kadi ka tentingol wonde mana lannay ɗum, o wi ghayra majzuz, wona taƴay ɗum, wona lannay ɗum, bal ko duumi ɗum luttay ɗum. fala taku wota awlato, wota awonu fi miryatin, e sikkitande mimma ya'budu ha'ula'i, e koko ɓe hino rewa, huɓugol ɗum e bonugol ɗum e meriɗugol ɗum e angal sellugol muɗum, ta sikkito ɗum dey ta ɗum jilɓane. ande Allah no wiwota a sikkito e sharia on, ɗo kadi mo wiwota sikkito e dina bonka kan. koye won hiɗa hooli wondema sharia on ko dina gonga laaɓuka iwruka ka Allah. koye a hoolo kadi ko alda e sikkitare wondema kala ko rewa hara wona Allah, ko mere, ko fenande, ko tooñe. Allah ni ko suratu Yunus, wala taku fi miryatin minhu innahu alhaqqu min rabbik, nokko wi laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin. dina arkama kan ta sikkito ka dey ko satti o ko satti, ko ɓe woni rewde kadi ko wona Allah, ɗum kadi wota sikkito dey so tawi ko gonga. ɗum ɗa pellet ko gonga jogi to ɗon, ɗum ɗa pellet ko fenade jogi to ɗon, haraɗa hooli ɗum ɗon tonin ko hooliɗa kon a mayay. ma ya'buduna, ɓe ala e rewde ko ɓe rewata, illa kama ya'budu, si wona wano woni e rewirde non
aba'uhum babira e maɓɓe min qablu ko atti ɓe ala e soobe ɓe ala e haqiqa ko e ñembi ɓe woni dalil maɓɓe on fof ko on ɗum koye ɗum ɗo min tawi babiraɓe amen ɓen inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun minen min tawi babiraɓe amen ɓen e hewre diina meɗen e batteji maɓɓe ko ɗi woni ko min jokkata e aya ɗimmon wa inna ala atharihim muhtadun minen koye aya batteji maɓɓe ɗin min fewata ay min oñata koye majji meɗen ñiiɓi ɗon feewi e laawol ngol ɓe wonno ngol ko dalil maɓɓe o fof ni ko ɗum min tawi ko ɗum min maandi ɗum ɗo tindina e wondema ɗum na dalil ko ɗum min maandi ko dalil ka gurdan nulaɗo sa sallam sahabaɓe madina ɓe waɗayno greffage ka tamaroje naɗo wiɓe hay tattoɗon no waɗugol ɗum hita nden ɗen ɓe waɗali tamaro moƴƴali rimali moƴƴa naɗo wi ha hikka dew tamaro moƴƴali ɓe naɗo a wi tamin waɗu nde hunde min wowno wadde min acci ko ɗum waɗi ɗum min wowi wadde moƴƴa naɗo maki antum adra bi shuuri duniya kono ɓuri andude fiyake gurdam moɗo ay kono andi ko honɗum wowi moƴƴinande jokke ko wowi moƴƴinande kon ka gurdam aduna na ella ya jokku tawrɗa mawɓe maɗa ɓen kon na ella few honno ɓe darnirta suudu honno ɓe hoɗirta honno ɓe wuuriri honno ɓe gollirta golle hoye maɓɓe na ella ya jokku ɗum fodde ɗum no arrangement fodde tilfere ala e mum kono ka diina ko fodde hiɓe hawrodiri e sawaba on e sunna nulaɗo on sallallahu alih w sallam hiɗa jokkude ɓe sabu hawrodirgol ɓe nulaɗo sallallahu alih w sallam nulaɗo on ɗa jokkude kono a iwtiri ɓaawo ɓe ɗo ɗa hewtirde ɗon nulaɗo alayhi salatu wassalam ko jokkugol ɓe kono neɗɗo on o hani wawde ko ɗum allah wi ɓe koko ɓe woni rewde hay hunde ɓe tugaki e mum na ko iwri ka allah ari ɓe na ko iwruno ko allah ari e woɓɓe goo ɓe hocci ɗum ɓe gollitiri golle maɓɓe ɗen fof ko wigol ko ni min tawri maɓɓe meɗen e ɗum ɓen ɗon no ɗuuɗi hannde goye ka fiyake diina ɗon no ɗuuɗi kono ka fiyake aduna ɓe wallinoɓe ɓe tawri mawɓe maɓɓe fof fop ɓe wallinino hay hunde ala ko ɓe jogite ko mawɓe maɓɓe jogi hay haala kam ɓe liɓino ɓe wolta konnguɗi tati jokkodirde hara par ce que maɗum yani maɗum soo te waɗin haalaji hara yollaki nder ton andi hay haala kam ɓe liɓi na koltugum ɓornateri ndi na haala kan na none hurnanna fof ɓe wallini ko so ari ka diina ɓenna menen ko ɗumen tawi mawɓe ɓen e mum ɗum no yona dalil nani teddugal e moɗon onon yo jooma ɗum en idan allah wita sikki to de e ko ɓe rewata ko so tawi ko mere ɓe tugaki hay e hunde si wona wigo ko ni min tawri moɓɓen wa inna allah wi menen non ɗum ko kanko allah o wi wa inna menen non lam wafuhum o laamu ɗo ko laamul qasam arabu ko ni wolirta wonde huɗora si ɓe addirini laamu on ko tintinalngol ma ko andingol ma ɗo a wana ko tultata lam wafuhum wallahi komin yoɓayɓe ɓe ha timma nasibahum geɓal maɓɓe ngal e moƴƴere geɓal maɓɓe ngal e bone fop komin yoɓayɓe ɓe ha timma gayra manqusin hara ko alda e ɗuytugol ko wona ko ɗuyta moƴƴere ko ɓene wadde fof allah o wi o yoɓayɓe heferaɓe fople o yoɓayɓe ka aduna ɗo cellal doole laamu fewjugol gande newende ko ɗum o yoɓirtaɓe ɓe maya ɓe tawyamo hara ɓe luttira hay hunde e moƴƴum kala moƴƴere nde ɓe wi allah mi wanno hunde kaare allah wiya mi yoɓirnoma ɗum hunde kaare mi waɗuno hunde kaare o wiya mi yoɓirnoma ɗum hunde kaare ko noon ɓe yahata ha o lanna few ko wanno ko fof lutta noon ko waɗuno kon e bone o wiye noon awa e hino lawol maɗa ngol huduhu fagulluhu summa aljahima salluhu allah wi ko alda e ɗuytalngol ɓe walaqad atayna ko gonga wallahi min okkuno min jonnuno Musa alkitaba deftere nden ɗum ko tawrata on fahtulifa fihi lutondira e kañum deftere nden ma lutondira e fi makko kanko Musa ɗiɗi no hiɗi selli kadi ɗiɗi noon koɗi hunde wotere allah no hollude ɗon nulaɗo sa sallam wona kanko fuɗɗa nuleede wona kanko fuɗɗa yeddede na kanko fuɗɗa lutondireede e fi muɗum ɗum ko aada allah non e nulaɓe makko ɓen haray muññor no ɓe muññorno noon
wodane e battane moƴƴo sifa no wodirannoɓe non. Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tastajil lahum. O wimo men nuluno o jiyaɗo amen ɗo wiyeteɗo Musa, min okki mo nden deftere nden, kono lutodira e fi makko. Woɓɓe jaɓimo, woɓɓe salimo. walawla kalimatun hara wonano sabu konngol sabaqat aditingol min rabbika immorde ka jomi maɗa laqudiya bainahum ñaweteno hakkunde maɓɓe. ɗo ngol konngol ɗo no wona ko yimɓe Musa ɓen fuɗɗaɓe wolede fi mum ɓen, no wona ko Quraysh e fewdoduno ɓen e nulaɗo sallallahu alaihi wasallam. So woni ko yimɓe Musa ɓen haray ko kuuɗe banu Israil ɓaawo Allah dandude ɓe Fir'aun, ko ɓe yeddayno Musa hande kadi wonde ɓe jaɓa, wonde ɓe salo, wonde ɓe jaɓa, wonde ɓe salo. Allah wi si wonano sabu konngol aditinoke ka makko, wondema o timminay hujja on e hoore maɓɓe, si o letta ɓe, si wonano sabu ngol konngol o lettaynoɓe nde wotere, o bonna fi maɓɓe ɓe few maɓɓe, o waynodira e maɓɓe, sabu geddi maɓɓe ɗin hari no ɗuuɗi. ɓe wiyetay ko ɓe gomɗinɓe, ɓe niɓɓa ko ɓe heferaɓe, janngo mum kadi ɓe wiyetoya ko ɓe gomɗinɓe, si wona seeɗa ɓe ni e maɓɓe. Sin addi yewtere nden taban woɓɓe ko non naɓiri timmode ayan, woɓɓe addiri timmode ayan e mofte nuraɗo ɗen sallallahu alaihi wasallam. hay ayan wona Musa aditinoke ma e nulede yeddodira e makko wona yeddodira e maɗa ni, ko non ko yeddodira e ma wota fi ɓen yedduɓe mapine. si wonano sabu konngol Allah wondema ani aditingol, wonde o timminay hujja on e maɓɓe few, so letta ɓe o lettaynoɓe, o itta ɓe hoore lendin kamɓe yedduɓe ɓen. wa innahum tabitinoɓe kamɓe lafi shakkin, wallahi hiɓe e sikkitare, minhu e gongugol dina maɗa kan an Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murib jilɓunde. ko ɓuri yahdude aya on koyo timmode makko nde wonu e moftenuɗaɗo ɗen sallallahu alaihi wa sallam. sabu yahud no feeñi maɓɓe haton jina haka ha joni ɓe wi'e hiɓe e sikkitare e fiyake Musa nun est ce que koye gonga wonno ka wona, ko fewndi ɗo on ɓuri handude ngol konngol ɗon. Allah wi ondema ɓe wonɓe ma yeddude ɗo ɓe hino e sikkitare jilɓunde. sikkitare nden nde naɓali ɓe e fennugol few, fennaka ɓerde, fennaka kuuɗe ka konguɗi, nde naɓali ɓe e gongingol. ɓerɗe ɗen hino yii ton gonga sali tun jaɓugol, kuuɗe ɗen no yeddi no fenni no wina gonga, ɗengal ngal nde no wi'a ko fenande, ɓernde nden har no wi'amo ton ɗalale ko ko wolata ɗo, on fof moɗon o ronku wolde sifa mum, hara ɗo wawno on wolay no yeddironmo ɗum, hara o kanko moƴƴinno ɗi konguɗe woni e jangude hoore mon, o ɓura on arabu yagal, onon kadi on waɗayno ɗum, kono on etiki ha on ronku heɗiɗo e moɗon e makko wo uddita e hunnuko ngalɗugol ko yewtere nde yuɓɓi, ko nde laba, ko nde wawi hewtude e nder ɓernde. ɓernde nden har no wi'a ɓe ɗum nder ton, wono Allah wiri noon wa jahadu biha wastayqanatha anfusuhum. yimɓe Musa ɓen Allah sifi ɗum, o yiɓe yeddi nulal ngal, nulal Musa ngal, kono tawi wonkiji maɓɓe ɗin no felliti ɗum no yanana. yeddugol ɓe ngol tawi ko zulman wa uluwa, toñe e mawnintinade e bewre. Quraysh kañum kadi yedduno ɓen ko noon ɓe wa'uno, hakkunde maɓɓe ɓe yewtayno, ɓe yewtodira goonga, koko wonɓen ɗum kamɓe hoore ɓen si ɓe tummodirino, koko wolta ɗo ɗum ɗo na haala jinnani dey, na haala tindi e taali ni, na ko egga e banu Israila ni. ɓe hayno ɓe landoyo, ɓe hayno ɓe landoyo banu Israil, ɓen fillanoɓe sifa nulaɗo yewtir non hara hay hunde lutodira, hiɓe andi nulaɗo wurida e ɓen, jangale juuɗe ɓen andiraka jande ka désert Makka ɗon janɗi ɗon e aynugol dammi. nulaɗo alayhi salatu wassalam, ɓerɗe maɓɓe ɗen no yii gonga nder ton, kono fii ko e suudu kaariɗo jeya naka suudu amen min jaɓal few, menen ɓe suudu ɓe e suudu amen ko gerdu ɗum, ɓe ñammini men ñammini, ɓe darani men darani, ɓe walliti men walliti, ɓe waɗi men waɗi. weyti bimbire tum ɓe wi annabajo yaltema, ɓe wonta mayitita annabajo, min jabbilantako ɓe fes, si min jaɓi ɗum ɗo hara min woni sengole maɓɓe, ɓay ma min iwtira ɓawo oɗo. ɗum ɗo wonno ko salini sali ɓe salƴiti ɓen,
tawnoɓe fof ko ɗaggonga wonno e ɗaɓɓude ɓe yiwno gon kan tumɓe jam. Idan Allah ko ɓen jantiɗo o wi ɓe hiɓe sikkitare e fiyake maɗa annulaɗo sa sallam honden sikkitare ko jilɗande ɓe ɓernde nde yaada e kuuɗe ɗen ka ɓernde hay hunde ɓe tabintina wonde ɓe yiya gonga no e ɗum goy non mi ala e jaɓude gonga e ɗo ngoy mi ala e jaɓude hiɓe jinda hakkunde ɗon. Wa inna kullan tabiti non no kala maɓɓe lamma la yuwaffiyannahum koma tun timminana ɓe joddi maɓɓe ndin wallahi handi timma rabbuka joomi maɗa. Wa inna kullan tabitino kala e maɓɓe goto goto lamma ko be tun la yuwaffiyannahum wallahi timminana ɓe yoɓugol ɓe rabbuka joomi maɗa a'malahum golleji maɓɓe ɗin. woɓɓe jangi wa in kullan lama la yuwaffiyannahum in on ɗo ko bimana ma ala hay goto e maɓɓe ɓe fuu lama la yuwaffiyannahum si wona yoɓa ɓe hatimma rabbuka joomi maɗa a'malahum golleji maɓɓe ɗin. Mana kongoɗɗin ɗiɗi ko hunde wotere surtout tun ka mbalodi sabu no addirgol jangiji ɗin ɗiɗi e none no arabu wowlirayno jangiji ɗin ara hara kadi ɗi lutodira ɗum ɗo fof ko tindinede wondema o alquran wona nuraɗo sa sallam woni ko moƴƴini ɗum. Sa woliɗo konngol a woliɗo konngol e haala ka wolɗangol o a inniya wowlutu ngol konngol ɗon e none goo e kan haala ɗon tigi adintina ma sakkintina sabtinaɗa hoynaɗa lutindira mbalodi ndin wallahi goɗɗum a ɓeyde nder ton mana mo nani haala kan no wawi ka firude firo ko kaɗa firatano imma ɓeyditanma ɗuytoma setta fes. Kono aya jalɓura nden ayiyey ɓiraaji no ari defodiri tawa si woni mana o serti a tawi ko mana ɗiɗi woni ko fanda ma manaji tati woni ko fanda sina ɗum manaji ɗin ɗi sertata hay jangi on serti ko none tun no wo arab woliri ardi e ɗengal ɓeeɗa ardi e ɗengal ɓeeɗa kono hara mana on ko goto ɗum ɗo ino tawa e muɗum. Innahu tabitino mo kanko Allah bima ya'maluna wonande konko ɓe gollata khabirun ko humpitiɗo ɗum ma pinamo honno yoɓirta ɓe himo sabu himo humpiti ko ɓe golli ko fuu fewndo nde ɓe golli nden fuu nokku ka ɓe golli ɗon fuu e none no ɓe golliri non fuu himo andi kadi joddi kala e ɗen golle maɓɓe ɗon tawde ko humpitiɗo kala hunde ko ɗum waɗi o yoɓa ɓe ha timma tis hara o ɗuytanali ɓe hay e hunde on o wiri noon gayra manqus. Fastaqim few ɗo fewtinama e nuraɗo sa sallam wigol mo yo few sa wi ɗo goɗɗo e meɗen yo few on hewtay ka mawɗo musdallo ma ka imam on yayi ñawore kayri no wimi mi fewa kayri no wimi komi aden bonɗo so wi ala wimo ko kefewo hara yettu Allah kono wigol a wi'imo o fewa o wigol a wi'imo ko bonɗo ɗiɗo o wolayɗi awa e hino nulaɗo sa sallam yiraɗo peewal on andiraɗo on peewal Allah wi'imo feewu feewiraka ma o mirtano yamiriraɗa non tindini wondema hay goto feƴƴali weede feewu tindini wondema peewal ko ngal yamiraɗa ngawni peewal kala ko jokkuɗo aranangal haray koye oñare wonɗa no ɗum wi'awo no ɗum cuɗirawo no ɗum kibinnirawo no ɗum mawninirawo kono yamiriraɗa non kama o mirta naya a yawtu teppere tew naya a ɗuytu naya a ɓeydu. Waman taba ma'aka an e ɓen tuubuɓe wondi e maɗa ay kala on jaɓuɗo dina maɗa kan e hino ko yamira ɗon kon ko fewugol Allah wi nokkugo falidhalika fad'u wastaqim noddu e dina Allah kan feewa e konko wonɗa noddude e muɗum. Idan yamirede fewugol ɗum ko teddungal no nani nuraɗo sa sallam yamirama yo few ay himo fewtinana konngol enen luttuɓen ɗum baka ɗen ɗon. Idan ta goto setin si wiyama ahi few hulu Allah ta setin ɗum ko konguɗi nuraɗo sa sallam wasiyorano mo wasikema ɗum wi awa konolan Allah yo Allah wallan yo Allah ñinnan naya yiw ton hoyre ma hoynede hay e hunde wala tathaw wota on bew
at-tughyan ko bewgol yawta kerol bewre nden ɗo hino mofti salagol waɗugol ko yamira e yawtugol jumpa ko haɗa. Allah wi ɗum ɗo fof wota waɗu na hakkunde maɗa e makko kanko Allah ka finde ma ka dewal, wona hakkunde ma e tagore Allah nden ka gollodal ka jikku e ka needi ta mari kerol ngol a hana yawtude e kala alhaali. Yawtugol mangol ɗum ko bewre ko yawtugol kerol non haray neɗɗo no hani haɗitade ɗum non. Innahu tabitino mo kanko Allah bima ta'maluna wonande konko gollo ton basir ko rentuɗo. Idan himo andi sa feewi, mo andi ittiri peewal maɗa ngal, himo andi si peewal ngal wonɗa e mungal nodditiɗa ngal ko ngal ɗo yamiraɗa, imo andi ha honto wonɗa e maggal, imo andi kadi yiru maɗa on ton. Sa raɓɓinɗirike himo andi, sa feƴƴiti a yewti kerol himo andi. Kono wigol mo innahu bima ta'maluna basir, ɗum ino mofti hollutugol ma peewal maɗa ngal ko yoɓetengal. Jaɓugol ma o wasiye ɗo ya fewno yamiriraɗa non haɗitoɗa bewgol ɗum ko yoɓete ɗum. Wono noon kadi bil aks, sa jaɓali on salagol ma ɗon kadi ko yoɓete ɗum. Wala tarkanu, ka tentinangol ma wondema sa waɗal ko wi'aɗa kon joddi maɗa ndin wona e bondi, ka tentinangol ma ya ñiiɓuka peewal wonanka siratal mustaqim, imo haɗudema yaltugol nder ton. Ɗo o wima ya ñiiɓu nder ton demba ton, mo haɗudema yaltugol wiide tu ya won nder ton yonino, kono himo sakkordema howire wigol ma ta yaruɗo ta yaruɗo ta yaruɗa ta yaruɗa won nder ɗon tun heƴa ɗon deja ɗon. O wiiri ɗum wala tarkanu, wota on oño, wota on fewtu, wota on liiƴo, wota on weltor, wota on jaɓu. Ɗum ɗo fof no selli e konngol ngol. Wota on yiilor ila alladina zalamu, faade e ɓen toñuɓe ɓen taw fewte maɓɓe few, taw weltorɓe few, taw weltor golle maɓɓe ɗen few. Wota on oñortelemma maɓɓe, naka finde maɓɓe, naka golleji maɓɓe, naka jikkuji maɓɓe, ko fes. Sabu si on waɗi ɗum fatamassakumu naru, mema on yiite ngen. O fawɗo ko wiyete fa'u taqib, fa hikkindirayɗo ko alda e tongere. Allah wi suratul hajj, alam tara anna allaha anzala min as-sama'i ma'an fatusbihu al-arda mukhdarra, fatusbihu ko ɗon ndiyan ɗan saƴe tun lendi wona heccuɗundi haakiɗundi, ay geeɗe immo, baape immo, fof wilita immo. Ndiyan ɗan saƴi nde wotere laabi ɗiɗi ayay gene ko immike, kayinoɗa no wojji no soyɗi fof ayay woni couleur vert. Ko wiyete fatusbihu al-ardu mukhdarra, fa'u taqib, tongata hay seeɗa. Idan ɗo kadi a liiƴoray e bomɓe ɓen tun yiite ngen memama tongata, sabu ko tongata ko fof ko ha maya. Sa maayi kaka qabru taw azabu qabru fuɗɗotoma. Ayi ɓay noon Allah kan no andi ɗum tongata, o wi fatamassakumu naru, ha mema on yiite ngen. Wama lakum, si ɗum kadi heɓi on, wama lakum hara alana on min dunillahi kona Allah min awliya, hay e hunde e yiɓɓe. Giɗo ala yiite ngen waɗɗikema, giɗo ala, summa refti la tum saruna, on wallatake, wallowoma ala. Giɗo ma arowo tefane jeejane yo letteɗen itte hoorema, mayuɗe ɗuytanema, on ala, ko woni giɗo. Wallowoma ko on arowo daro wiya hombo waɗi ɗum ɗo, ha ɗum ɗo wata wonde, o itta letteɗen e hoorema, on kadi ala. Idan amara ittiranowoma letteɗen na e hoore jeejugol tefa, na e hoore dartagol waɗa doole. Amara kadi yaltirgal hay e hunde a oñoto ton tun tawdoya Allah e ɗum ɗon ko ŋeyite ɗon marɗa, wona e alhaali mo ala giɗo, mo ala wallowo. Ka ɓeydugol ñinnugol ɗen e peewal ngal,
Allah on tindinde en ko honno feewirten. Hande o wiyen feew no yamirira ɗen non, o wita en oño e bomɓe ɓen, o wiwata en bew ɗo mo hottindinde en rewgol mo ngol. O wi wa aqimi salata, ñinnu julde nden. ñinnugol julde ko renugol nde tottande e saayi mayre on, e nokku ka nde hana tottede ɗon, e noone no nde hana tottirede non, gila ka laɓɓinanagol nde haa ka yaltugol e mayre ɓawa timminde nde. ɗum ɗon fuu mofti ñinnugol nde. ittiri timmingol ma ɗum ɗon ko ittir ɗum woni ñinnugol ma julde. na argol tunga julide dey are fana are alansara tawata a salligoto hara ɗo ɓuɓaali, a salligoto ka teddudima ɓuɓaali, a anda salligi ko bonnata ɗum e ko bonnata ɗum, a waɗay piiji bonna eɗi salligi hara anda ɓay tun an naɗiya waɗɗa anɗa kontiɗa salligi. ari ka julde a tefa ko hongal attiɗa nadude ka nder julirde, a anda honɗum jangete natugol e julirde. dowol istifta a anda, an ɗaɗo tu waɗano jama woni warde ɗon o waɗowo sport. ñinnugol julde nden hayno raɓɓiɗi telemma on neɗɗo ɗon. kuɗan neɗɗo mo duwa jangude dina makko kan o fama ka mo e tentininde e julde. dewal sonowo sonowal, ngalla wiyatake dewal ñandowo ñandewal, ko sonowo sonowal. haray neɗɗo on ko eto o janga ɗum o wawa siforgol ñinnugol julde, sabu ko timmingol ɗin ɗon fof woni haqiqa ñinnugol julde nden. o wi ñinnu julde nden tarafayi nahari, ka seraji ñalorma on ɗiɗi, e seraji ñalorma on ɗiɗi timmin julde nden. wa zulafan min alleyli, e ka e sayiji immorde e jemma on, e geɓe e nder jemma on. ñinnu julde nden e nder ɗi sayiji ɗo. ɓe karam koɓe no luutondiri honde woni nde julde ɗo. woɓɓe wi ko julde farilla nden waktuji ɗin joyi, woɓɓe wi wona nden, ko julde juuletenon nden attiɗi waktuji joyi. ɓe wi atti waktuji ɗin joyi farlede, taban ɗin ko laylatal isra wal miraj woni ko farla. atti ɗum hade julde no woduno ka sharia meɗen, darɗe ɗiɗi bimbi, darɗe ɗiɗi kikiɗe. ɓe wi ko ɗen nden julde woni ko fanda tarafayi nahar, bimbire nden e kikiɗere nden. ɓe wi zulafan min alleyl, ko naafe ɗen jemma. ka adande l'islam woɓɓe wi har naafe ɗen no waɗɗino nulaɗo sa sallam e mofte ɗen fof wono ardan sotul muzammil. woɓɓe no wi ko hewre waɗɗingol ardi ɗon, kono yehi ha farilla ɗum ɗon itta e hoore mofte ɗen heddi e hewre nulaɗo sa sallam, ha ittoya kadi e hoore nulaɗo sa sallam e konngol woɓɓe. bal no wodi konngol woɓɓe wonde faril naafe ɗen jemma ko farilla e nulaɗo alayhi salatu wassalam. kon tun dalil ala tigi 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 ko tabintini ɗum ɗon, amma haqqe meɗen en hen tiɓɓen dalilji ɗo tindinondema wona farilla. woɓɓe ko nde julde ɗo ɗiɗi bimbi attinange fuɗude, ɗiɗi kikiɗe attinge mutude, e naafe ɗen jemma ko ɗen woni tarafayi nahar, seraji ñalorma on ɗiɗi e saayi e nder jemma o. zulafan min alleyl ɗo ko konngol wiɓe ɓen wona waktuji ɗi joyi woni ko fanda. woɓɓe wi ko waktuji ɗin joyi woni ko fanda. jonnon ko honno ɗi classirte ɗo. ɓe wi woɓɓe wi tarafayi nahar ko subaka on e futuro on. woɓɓe wi ko ɗiɗo ɗiɗon tarafayi nahar. woɓɓe wi tarafayi nahar ko subaka on e alansara on. ko ngol konngol ɗo ɓuri sellude, sabu ko futuro nati wara woni jemma. seede muɗum hare taƴugol waɗɗike horu ɗon. naɗo maki sa sallam ida aqbala alleylu min ha huna wa adbara annaharu min ha huna faqad aftara saim. ko ñalorma on hoorete ka, jonnon fewndo ka taƴa ɗon andi ɗon na e ñalorma on jeeya, ñalorma on lanni. idan sera ñalorma on ko alansara, sera oya sera ka fuɗɗode ga ko fajiro, gila ka fajiro on feeri hare ko ɗo ñalorma on naati. ɗiɗo ɗiɗi woni sera ñalorma on. fana no wondi alansara, sabu kanji ɗiɗi ko ɗi hawtuɗi saayi. fana alansara no hawti saayi. zulafan min alleyl ko futuro e geeƴe, kanji ɗiɗi kadi hiɗi hawti saayi. ko ɗum si fana alansara hawtindirte soni nganto no woodi no selli ka hawtindire. futuro e geeƴe ken kan no selli ka hawtindire sabu woode ɗe nganto. ko subaka woni hawtindirtake e hay e hunde si wona ngantoji goono ton no ara.
wono sey ko neɗɗo mo hakkille muɗum orata on ara ora gila bimbiya kikiɗe no sella ka hakkille arti ɗon o juula ɗo waktuji ɗin hara si hakkille ɗen o royi hara o juulino sifa ɗin alhaaliji sina ɗum subaka kañum hawtittake e hunde fana yalan sara no hawti waktu futroje no hawti waktu idan tarafay naharon ko subaka on e alan sara on wondude fana on zulafan min al-layl ko geeƴe futro on e geeƴe ɗen innal hasanati tabiti wonde mano moƴƴereji ɗin ay moƴƴi ɗin golleji moƴƴi ɗin yudhibna sayyi'ati ɗi ittay ɗi naɓay bonɗi ɗin ko ɗum woni wigol duumo e golle moƴƴe ɗen Allah yamiri julde nden sabu kayre ɓuri tentude e dewe ɗen fuu kayre ɓuri mawnude kayre nde serkitana jantore dewe luttuɗen fuu naati ɗo innal hasanati yudhibna sayyi'at ay ɗuɗɗino e waɗugol moƴƴereji ɗin sabu kala moƴƴere nde waɗɗa ɗum dirnante bone ittante bakkatu nuraɗo maki sallam ka waajagol en e tuggugol konngol e Mu'adh fewde ko ɓe nelimo almuhim e Mu'adh ibn Jabal ɓeymo ittaqillaha haythuma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha maki hulu Allah no kala ka wonɗa jokkintina bone on moƴƴere nde moƴƴere ɗo monta e bone on Allah wi ka sota fa ulaika yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanat o wattitira e boneji maɓɓe ɗi moƴƴi o itta boneji ɗin o lontina ɗon golleji maɓɓe moƴƴi ɗin idan ko ni dewe ɗen wayi wano sa ƴetti julde nden no laaɓi pos naɗo maki sallam yetelan si cangol no ila e dambugal goɗɗo e moɗon mo loto ɗon ñande o laabi jowi hara lutta e bakkatu makko goɗɗum e tundi makko goɗɗum sabaɓe wi luttata ɓe maki ko noon wagutuji ɗi joyi wayi Allah hino montira ɗi bakkatuji yamhu llahu bihinna alkhataya ɓe maki hadis goo as-salawatu al-khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratu lima baynihinna idha ijtunibat al-kaba'ir wa non kadi wal umratu ila al-umrati mukaffiratun lima baynahuma idha ijtunibat al-kaba'ir koni dewe ɗen e o aya ɗo hiɓe janto sahabajo arno o tenuraɗo sallam hiɓe salmini julde so tawi mi yeggitalim tan jini alan sara hiɓe gayni julde o hari tawi mo faggiti bakkat aɗo wi nulaɗo mi waɗi bone mi hawri e sonnajo e jardin miɗo feƴƴi ɗo o wi mi waɗi e makko kala ko goɗɗo waɗata e ɓengu mum si wona mi rendali e makko ay o memidiri e makko o lunnodiri e makko o yewtidi e makko ɓe fijiɗi ɓe jalidi sifa ɗum o wi kono ɓe waɗali zina o nulaɗo laɓɓinan on sayyidina sallam deƴƴiti seeɗa hadis on wawi riwayaji boyi ɓe deƴƴiti seeɗa aya on ari e maɓɓe imma o tippi ɗon kono ko ɓuri feñude ko naɗon o tippi sabu ngol tottol ko makkiyankewol ɗum ɗa ko Madina waɗi kono nde wonde rasul sallam ino deƴƴita si alhaali yani ɓe wawa si wahyu ara e maɓɓe ɓe janto aya hara o feƴƴino ko ɗum karam ko ɓen no janto aya jego ko filliɗe yani ko tippiɗe nde laabi ɗiɗi woɓɓe wiya ɗum ma ta'addada nuzuluhu aya on ara haysi awa ƴettitake fillitagol tippagol mo kono Jibril ara andintina nuraɗo sa sallam on aya ɗon ko ñawdira on alhaali ɗon o aya ɗon o tawa e ɗum sabu hadisa on ko Madina waɗi ngol cortewol ɗo ko makkiyankewol idan on sayi nuraɗo wimo ene en julidi nde julde ɗo a julidi e amen nde julde ɗo o wi hi ɓe maki innal hasanatu yudhibna sayyi'at hani ɓe hollimo awa yo ta o amapo taw anu ɗum ɗo montanimo on bakkatu makko ɗon na noon reɗɗingol neɗɗo e waɗu bakkatu de duumo e muɗum wiya fana ara joni mi juula e fana ɗum ɗo yahoray ɗon ma alan sara joni ɗamari garanti fana tawete amara on garanti neɗɗo yo rentota Allah yiilu ɓernde makko nden e diine Allah yi wa'lamu anna allaha yahulu bayna al mar'i wa qalbi fana no wawma tawde ɗon ronka e julde Allah yiila ɓernde ma nde ɗum fof sabu tikkangol ma e monangol ma o lettire salingol ma rewgol ma idan neɗɗo nayo tewo jumpa boneji ɗin kono
no weho kadi a faljay jama no serte faljireji yoɓɓe ko cewɗi tosoki fagata e moɓɓe no faggitoro e nder ɗum han jani almuhim kala bakkato mo waɗɗa naya taƴo yurmede Allah nden koya yawno tubugol ruttuɗa e Allah jokkintiraɗe golle bonɗe ɗon golle moƴƴe e gila e julde hay insinagol tuba rutto e Allah istighfar e jantagol inde Allah e jangol alquran e toragol Allah yo Allah yaafo ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o yaafotoma Allah wi wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah wi dhalika koko janta ɗo ngu waaju ngu wona ɗen e waajede ɗo wondema yo en feewu wondema wota en bew wota en liiƴo e yimɓe bomɓe ɓen yo en ñinnu julde nden yo en ɗuɗɗinor e moƴƴereji ɗin Allah wi ɗum ɗo zicra ko jantore li dhakirin wonande anditoɓe ɗum ɗo ko waaju wonande waajitotoɓe o wi wasbir muñño nam muñal ngal no hani argol ɗo sabu ɗe yamiroje aditiɗe ɗo ko yeru ko marɗa muñal wo ñiɓuɗa e majje julde ko yeru ko muññiɗa wo tabutuɗa haɗitagol bewre ko yeru ko muññiɗa wo na ɗo wonkinoyɗi feƴƴintingol kerol e piiji ɗin fof fiyoki feeñu fiyoki yaltutu fiyoki towu kanki sikka ko ɗum townataki na ɗum townta neɗɗo ko townati ko jikkuma moƴƴon tippitanoɗa Allah ɓanta fima kono sa wi ko an ɓantanto hoorema a towata a wona neɗɗo jasuɗo neɗɗo joluɗo ko ɗum Allah wi ɗo muñño sabu e nder ko tamiɗa e dina kankon a heɓay sattede sabu ka dina a heɓay aybinowoma sabu nde julde a heɓay woluma konguɗi bonɗe a heɓay wonde hay piyeede gañeede sabu dina maɗa kan sabu salagol maɗa bewre nden sabu ñiɓugol maɗa e waɗugol moƴƴireji ɗin a heɓay sattendeji e muɗum Allah wi man ɗon fof ya muñño haɗitagol ma ɗi boneji ko muñal maɗa ngal wallinorta e ɗum wasta'inu bisabri wassala jebbilanagol Allah jaɓa koddoreji makko ɗi ɗum kadi ko muñal ngal wallete ɗum ko ɗum o wima muñño fa inna allaha sabu ɗo tabiti wonde mano Allah la yudi'u o yeɓata o bonnata ajra al muhsinin joddi moƴƴimɓe ɓen tindini wondema mo sifori ɗi sifaji jantaɗi ɗo ɗi jikkuji yamiraɗi ɗo ɗedewe fillaɗe ɗo haray on ɗon o woni neɗɗo moƴƴinɗo golle on ɗon non Allah bonnatamo joddi ndin ko maretendi mawnine sowe sowidire o habbore falawla kana ko hayno laato min alquruni e gire min qablikum aditiɗe on ɗen ulu baqiyatin jomiraɓe moƴƴere jomiraɓe peewal yanhawna ɓe hino haɗa anil fasadi e bone on fil ardi ka leydi hayno ɗum laato ɗi moftali jantaɗi ɗo gila yimɓe nuh haa ɓe hombiraɗen ɗo yimɓe musa ɓen alayhimussalatu wassalam ha ko honno ɓe wedditori kañum haa ɗe lette Allah ari e hoore maɓɓe hayno laato e maɓɓe yimɓe siforɓe moƴƴere siforɓe moƴƴugol ɓen ɓe daroɓe haɗa bone on ka leydi wodanoka ɗum e maɓɓe illa si wona qalilan seeɗani mimman anjayna jeyaɓe ɓen ɓe men danduno minhum e maɓɓe ko ɓen seeɗaɓe ni wonno ko sifori wondugol e moƴƴere daro haɗugol bone on ɗo ko none goo oya none falawla kana laatanoki ay lam takun laatanoki min alquruni e gire min qablikum ko aditi on ulu baqiyatin jomiraɓe peewal jomiraɓe moƴƴere yanhawna ɓe hino haɗa anil fasadi gay bone on fil ardi ka leydi illa qalilan minhum illa qalilan si wona seeɗaɓe ni mimman anjayna e ɓen ɓe men danduno minhum e maɓɓe moftaji feƴƴuɗin fuu ɓe siforano amru bil maruf nahi anil munkar moƴƴuɓe wodnoɓen e maɓɓe mo ɓe no hilni hoore mum dewal mum ɗum Allah janti banu israil o wiɓe kanu la yatanahawna an munkarin faaluh la bi'sa ma kanu yafalun ɓe laatino ɓe haɗodirta bone mo ɓe waɗi si goɗɗo waɗi bone goɗɗo haɗatamo oti kañum no haɗitade owa jokkatamo go awa
kono tertodamo ɗon e hoore makko ha boni on ɗuuɗa saakito Allah adda lette e hoore maɓɓe. Bal alquran no filli woɓɓe maɓɓe ka immino haɗi, woɓɓe immi haɗi ɓen haɗoɓe ɗon feli ɓe. Allah wi suratul Araf e ashabu sabt wa idh qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida. Ay wiɓe kon num haɗanton yimɓe ɓe tawata Allah ko halkoɓe ma letta ɓe lette sattude. ɓe yawi ko ganto men ittata hakkunde amen e Allah ma'dhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. ɓay lettere ngari Allah wi anjayna alladhina yanhawna 'anis su', men dandi ɓen tawɓe hari hino haɗude bone on. O wi wa akhadna alladhina zalamu bi'adabin ba'isin, men hendori toñuɓɓen lette sattuɗe lette bonɗe. ɓeeɗa ɓe haɗali landi ɓeeɗa ko honnum ɓe woni haɗande fi maɓɓe wolaka, kono ko selli kon kamɓe men hiɓe moƴƴere non ɓe daɗayno bone on. Woni tun aada Allah on, si bone ari o jaalike o saakike o feeñi o haɗaka, yimɓe moƴƴuɓe nder ɗon e on jama ɗon haɗalimo, o adda lette ɗen o huɓintina ɗe o halka fuu. naɗo makono bone arani arabu, bone arani arabu nena shawiniraɗo men halkete hinoy amen moƴƴuɓe ɓe maki naam so woni ko soɓi kon ɗuuɗi ila kasra al khabar. Allah halkay fuu o immintinano mo ɓe e alhaali mum moƴƴo immito ko moƴƴo, bonɗon immito ko bonɗo, mo ɓe hetta joddi muɗum. haray amru bil ma'ruf ko garanti daɗal men ngal no ko aduna ɗo lette Allah ɗen. naɗo maki la ta'murunna bil ma'rufi, ɓe maki wallahi koma yamiron ko moƴƴi kon, wala tanhawunna 'anil munkari koma haɗon ko boni kon. ɓe maki aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'adaban aw iqaban thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. ma ɗum no ɓatti haka Allah tippina lette hoore moɗon noddon mo kono no takon o accida on e lette ɗen. ko ɗum waɗi si mofte men ɗen ko mofte amru bil ma'ruf e nahi 'anil munkar. ko sabu ɗum Allah waɗiri en ko enen woni mofte ɓurɗe moƴƴude ɗen. kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkar. yamir bon non ko moƴƴi haɗa ko boni ɗum kadi ko jangante ɗum, sabu no mari dawabituji no mari shartiji. sa famali ɗin a yami a haɗay ko boni, bone ɓurɗo monɗa hadde on heɓo aray a bonni. ma yamira ko moƴƴi e none ko accita jama on nde moƴƴe ndonɗa noddude muɗum. hay neɗɗo on koyo o jangu dina kan o faama non so immano e noddugol noddira kadi no hamiro sharia wiri non bil hikmati wal maw'izati al hasana. fandunde maɗa nden wona haɗugol bone on na aybingol wonɗo wadde bone on. fande maɗa nde wona haɗugol bone on na aybingol wonɗo wadde bone on. accida Allah e fewnugol jama on, fewnugol jama on na e juuɗe maɗa woni. o wi wattaba alladhina zalamu, ɓayri heɓali haɗoɓe heɓaki haɗoɓe jokki non ɓen toñuɓe ma utrifu fihi konko ɓe nemina e muɗum. bone kala mo goɗɗo watta ko hasi kon ko nema o ɓarotamo. anani a naati riba maro mbuɗi ko natiraymo ma a natta riba. anani a waɗi zina ko mbuɗi marɗa fanɗi o a itte seeɗa. a heɓi tani debbo majjanan kado 100% a ittay goɗɗum. anani a yari bere a ittay mbuɗi ko fanɗi o hay sina ñande o wonde a sooday, sabu sodanede ma fiiɗa sodanaɓe wonde ɓe sodindirana kamɓe yaroɓe bere ɓen. kono si an a ari a sodantaɓe si ɓe ala, kamɓe kadi ɓe sodanoytama. andi fo mum a waɗay a ittay. idan ɓe ɓarori nema ko Allah neminiɓe kon ɓe ƴetti ɗum ɓe bewiri ɓe yeddiri Allah. wa kanu ɓe laati mujrimina bomɓe, ɓe laati bandi. lette Allah ɗen hendiɓe. wa ma kana rabbuka jomi maɗa laatake li yuhlika alqura nde o halkata ca'e. ay yimɓe ca'e ɗen ka fi ca'e ɗen wolawo ko yimɓe majje on woni ko wona e wolede fi mum. Allah wi o laatake nde o halka ca'e ɗen bi zulmin, sabu toñe ɗe ɓe woni e waɗude ton. wa ahluha hara yimɓe ɗen ca'e muslihuna ko moƴƴinoɓe, ay ko immiɓe hino noddude e yo bone on acce. ɗum ɗo fottindina e wonde fodde ko moƴƴi kon no yamirede, ko boni kon no haɗede. haray lette Allah ɗen jama on daɗayde hay so woni bone on no wadde. Allah ko woni o jaɓata fiw koyo bone waɗu o feeña o jaalo fuu anda fi makko mo be umma hunduko mum ɗon fanka. waɗowo no wadde mo watta no haɗiti. Allah jaɓantan ɗon jama. ko ma heɓo wiwe acce waɗe, sabu ɗum ɗon jama o hisira.
noy wasi den way ka aduna do wombe batowal be jawi batowal goddo woni e tufugol ngal don wombe testo be wi menen bayna teleme on tufirde tampi sam fo jok kaajumal si ni anda nati do dan sendata kon si be hadi mo be jogi ko mo jungo gon be yoloto be yolta idan ko ni wawde dadugol len lette alla den ko yo en hadondir bone on yamondiren ko moddi kon dafi lette non no wolede hakkille men den hasi kon ko yahata ko sifa lette muftaji adino din enen alla lettirta en den don alla no sallam no torani dum alla wi o jabi enen lette den hakkunde men lette den e hore meden ittugol barke jawle den itta barke nyameteji din itta pottal hakkude men huccindira berde den tawa ko hare e piro e wartidiro sifa din piji tawa ko dum e wadugol sattende ngurnan dan eyno jawle eyno hettare eyno bittere eyno sonja se ndari mo e tawa e wodda do ngoy bawo duubi 50 hari jawdi wodirani jamon harno foti buri fotere wodunde hande jawle no wodi mojja non buri bawdo kono fotere nen wuttu bende e endan e pottal ko woduno bawdo hande dum ala ko hadno kon ko dum no yaadu e moyengi din hande no wadi ko wadiren kono Allah no sain turki Allah yo Allah ittu ko wadi kon e meden o ruttan e makko ruttango labango Allah wi o wonahi mo halka cae sabu tonya ko be wadi hara yimbe den cae don hino dari hino hadude dum hino sifori wongol moddinobe na bebe fo haysko seeda be hebi yo hebo tuwadobe dum walau sha'a rabbuka hara jomi ma yidu la ja'ala an-nasa o wada no yimbe ben ummatan mufte jama wahidatan goto be fop dona gomdimbe wana Allah wi no walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a salla yidi no o wada no dum kono na dum woni lawol makko ngol o tentini dum wala yazaluna kono be serata mukhtalifina hibe lutondira woni lutondira ngal ni bay tun hakkunde men dum do ko wi golma o tahabbu fawun no woni e none goto hawi be jabi sunna tahabbu fawun no jabi sunna 100% tadabbudum a hebata woda nder ton ko lutondira woda jawbe dum do sali dum da woda salibe sunna few no nodditi ka dina woda salibe dina few dum do fo heboto an wakkilo to nodda noddira no haniri non accida fewnugol jama'o e Allah subhanahu wa ta'ala kanko jogi berde den o wi illa man rahima rabbuk si wona on mo jomi maada yurmini koko ittintina do bobbe kaka lutondiral lutondirta e gonga kan on mo jomi maada yurmini kon ittintina wobbe wi do nam ko don woni ko ittintina ko wala yazaluna mukhtalifin be wi ko ittintina do ko e on kalutondiral don si wona bembe jomi maada yurmini ko ben do woni pottito be lutondiral pottito yeddondiral jokka ko tabiti kon e sunna o gollitira dum don o wi walidhalika khalaqahum ko sabu dum do o woni ko o tagiribe hondum ko do lutondiral ngal ari yarli ko sabu yurmen den ko tagiribe fiyo yurmimbe ka ko sabu yobe lutondir kongo dum dino hino wowla kono ko buri yaadude ko nge dalliji din ko lutondiral ngal ay ko sabu yo dum feñu e mabbe sabu kanko Allah himo andi ko be lutondirobe amma yurmen den Allah no yurmini fo ka aduna do bay fo mo arsikude fo himo okkude mojjere bonni e mojjini juldo e kefero fo no hebude ko lutondiral ngal do non woni ko sabu yo dum feñu e meden mo Allah andi on ko mojjo o feña mojjo mo Allah andi on ko bondo o feña bondo lutondiral ngal wada hakkunde meden ko dum Allah woni ko tagiri en wa tammat kalimatu rabbika Allah wi timmi tabiti kongol jomi maada ngol hongol la am la anna mi hebbinire jahannama yita jahannama ngen minal jinnati jinnajiri wan nasi e yimbe ben ajma'ina be dendangal ko e mabbe woni ko yite ngen hebbinirte yite ngen nyande dargal Allah lowe e magge hara hinge wi'a ton hal min mazid ndenge landa o si heewi nge wi'a beydari no wodi yawma naqulu jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid no maki sallallahu alaihi wasallam ha Allah yetta
koyngal muɗum ngal o yaaɓa yiite ngen nge naatondira ko tuuji ko wonno toon fof udda nge jaɓa hande kadi ko nge jonna kon tawata hande kadi wonɓe toon ɓen ala e goto ka memmino no sa'e ɗon e on ɓijo ɗon yadan billah. Amma aljanna o Allah naado e makko yaltina hay ka yiite yimɓe ɓe waɗali moƴƴere ha hande sabu gomɗinal maɓɓe o naata ɓe aljanna. ɗum ko ɓaawo tefoɓe fof tefude Allah wiya fof tefi lutti jooma yurmen nden o naɓa jungo makko o ƴawna kanko tun Allah ko andi jelu o naɓa ka aljanna. Aljanna ɗon o naada ɗum o naada ɗum o naada ɗum ha lutta plastique aljanna ton ɗi heɓali yimɓe Allah taga woɓɓe go ko wona e majji. Allah men torkima o tafannu men place e on aljanna mo tawata a taganoya yimɓe ko hebbinamo hare ɗen wasodira koto kala meɗen eto ha heɓa nder ɗon place andi no yaaji mudi no yaaji no yoni wakkilo tun wotinɗina Allah laɓɓinanamo dewal ngal etoɗa rewiramo no o sar'iniri noon inchallah o okka en aljanna. Wa kullan kala e koko janta ɗo e ɗi moftaji feƴƴuɗi kala e maɓɓe naqussu alayka meɗen jantanoma annulaɗo sallallahu alaihi wasallam min anba'i rusuli immorde e kumpitalji nulaɓe ma nuthabbitu bihi fu'adaka konko meɗen ñinnira ɓernde maɗa. Idan ɗi qissaji yonaɗe qissede ko fi ko ñinna ɓernde ko fi ko holla ɓernde nden e hino gonga kan e hino fenan nden e hino jokkunoɓe gonga kan ko honɗum heɓuno e moƴƴere e battane moƴƴo e hino jokkunoɓe fenan nden ko honɗum heɓuno e tana e jarrabuye e halakuye e battane bonɗo ɓernde nden nde deeƴa e hoore ƴettugol nde jokkugol nde gonga kan haray nde andi koye soobende woni nde deeƴa kadi e hoore jokkol nde fenan nden nde andi koye mere nde woni no Allah wiri noon liyahya man hayya an bayinatin liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayina mo be koye tono laaɓani ɗum pos wa ja'aka arima noon fi hadihi e ngol cortewol ɗo alhaqu gonga koko jantaɗo ko gonga ni ta sikkito no jantoranɗa noon ko non tigi feƴƴirno wa maw'idatun arima waaju wa dhikra e tasakuye lil mu'minina wonande ɓe gomɗinɓe koko arma e ngol cortewol ɗo gogo ko gonga kono wardi noon tigi jantoranaɗa ɓeydaka ɗoytaka waylaka koko arma e ngol cortewol ɗo ko tasakuye ko neɗɗo ndaara holira Allah koko arma e ngol cortewol ɗo koko neɗɗo waajitora o pottito e ko Allah haɗi kon o ñiiɓa e ko Allah yamiri kon kono ko nafitorta ɗum ko gomɗin ɗo ko ɗum Allah wi'ani koko ari ɗo ko wonande kamɓe gomɗinɓe ɓen wa qul wi'an lilladina la yu'minuna ɓen ɓe gomɗina i'malu ala makanatikum golle e none moɗon inna amilun menen kadi meɗen gollude e none amen a waji ke a noddi a jeeji a multi a kambi a hulɓini a fodi a waɗi woɗa kon fof ɓe suɓi ke salagol ngol wiɓe jokke haaju mon mi jokki haaju an lakum dinukum waliya din ta satti wota jokkuɓe tun e ko ɓe woni kon ko ɗum woni i'malu ala makanatikum inna amilun wantadiru habbe ko marana ɗon kon inna menen kadi muntadiruna meɗen habbe ko min marana kon habbe kamba e lette ko marana ɗon kon ko foda ɗon kon menen kam meɗen habbi yurɓe nde Allah nden e aljanna ko min foda kon ko ɗum ñande dargal yimɓe aljanna on landoto ɓe yiite ngen hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa est ce que on tawi ko joomi moɗon foduno kon ko gonga qalu na'am ɓe wiya yi ko non woniri ɓe landodiroye ɓe wiya ko non woniri ko ɗum tigi men tawi walillahi ko Allah wodani ghaibu samawati ko wirni kon ka kammoli wal ardi e ka leydi ay andugol ko wirni kon ka kammo e ka leydi ko Allah tun ɗum wodani goɗɗo go anda ɗum ko tawde ko kanko tun andi ɗum waɗi simo fillanadema koko wonma fillanade ɗo tawata kono feƴƴirno non tigi waɗi simo yamirdema koko wonma yamirde ɗo tawata ko moƴƴinta fima tigi imo haɗudema koko wonma haɗude ɗo tawata koko moƴƴinta fima ko sabu ko kanko andi ko wirni kon ka kammoli o ka leydi o wa ilayhi ko ka makko kadi yurja'u al amru ruttete fiyake on kulluhu o fof makko ka makko Allah ruttete ko waɗa kon fuu ka makko ruttete kanko ñawoyta nodduɗo ɗo yo wakkilo noddaɗo e wakkilo jaɓa an wonɗo noddude on jaɓa ka jokkuɗon ka makko fiyake moɗon fuu ruttoyte kanko woni ko ñawata o yoɓete ko wonɗa e noddude ko gonɗa e ko wonɗa e wajade an wonaɗo e noddere wakkilo jaɓa notoɗa rewa Allah
fiyake on ka makko kanko Allah ruttete ko joddi ɗum marɗa ton an sali ɗon ɓoro e sarare nden ara e gonga kan sabu do hay e hunde cakkitte muɗum nden wonata si wona ka Allah wa ilayhi yurja'u al-amru ko makko woni ko ruttete fiyake on kulluhu o dendangal o fop makko o ñaawoya ɗon hakkunde nulanoɓen eɓe ɓe nula e muɗum fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin fa'budhu rewmo kanko Allah rewmo wa tawakkal alayhi fawda e makko hooloramo kanko tun ɗaɓɓiramo kanko tun ballal wama rabbuka wonali jomi maɗa bi ghafilin ko welsindiɗo amma ta'maluna e konko hiɗon golla ay o wonali siforɗo angal andugol yani o wonali mo anda ko huwo ton ko fuu himo andi himo humpiti hino feñanimo ko suuɗu ɗon kon wano feñiranimo noon ko feñin ɗon kon attiɓe moɗon e sakkitiɓe moɗon kanko Allah tawɗo no siforini mo andi ko gollata kon rewmo dewal maɗa ngal Allah no andi fi muɗum himo humpiti ɗum fawoɗa e makko ɗaɓɓiramo kanko tun o wonali majjaɗo hay e hunde ko moƴƴintama kon moƴƴina fima hande janngo kanko Allah himo andi ko ɗum woni ruttu fiyake maɗa o fof e makko wona jiyaɗo makko mo o ɗaɓɓi on a tawa mo ko jeyɗo mo ɗaɓɓuɗa on mo habborɗa on yani a heɓira mo yurmede nde ɗaɓɓuɗa nden heɓiramo daɗal ngal ɗaɓɓuɗa ngal cortogol meɗen ngol ko ɗo joofi in to Allah subhanahu wa ta'ala waɗan engol wajitorɗum waɗan engol tasakuye yo okku en moƴƴere ko woni e maggol ko fof o danda en heɓugol boneji ko woni e maggol bone ala ton kono lette no janta ton yo Allah danden onnone lette ɗen fof yo Allah waɗa en wotinɗinɓe mo rewoɓe mo dewal juutugal okketeɓe balɗe juutuɗe okketeɓe battaneji moƴƴi o yaafo e dendanangal faljereji meɗen enen e mawɓe meɗen e karamkoɓe meɗen o waɗan en fof natoɓe aljanna fa amma alladhina shaqu amma ɓen malkisaɓe fa finnari ko kayite woni wirde maɓɓe nden lahum no wodani ɓe fiha kayite ton zafirun lisango wa shahiqun e onango khalidina fiha ko ɓe luttoyoɓe ka lette ton ka yite ton ma damati samawatu fodde hino duumi asamawji ɗin wal ardu e leydi ndin illa ma sha'a rabbuka si wona konko yiɗi jomi maɗa inna rabbaka tabitino jomi maɗa fa'alun ko waɗowo lima yuridu kala ko o faala wa amma alladhina su'idu amma ɓen malaɓe fa fil jannati ko ka aljanna kamɓe kadi woni werde maɓɓe nden khalidina fiha ko ɓe luttoyoɓe ton ma damati samawatu fodde hino duumi kam asamawji ɗin wal ardu e leydi ndin illa ma sha'a rabbuka si wona yeru konko yiɗi jomi maɗa ata'an ɗum ko dokkal ghayra majdud ngal wona taƴowal ngal wona lannowal fala taku wutalato fi miryatin e sikkitande mimma ya'budu haula'i e bonugol koko hino rewa ɓeɗo koko ɓeɗo hino rewa ma ya'buduna ɓe ala e rewirde ɗum illa kama ya'budu si wona wano rewire nonon aba'uhum babira e maɓɓe ɓe min qablu ko atti wa inna tabitino menen lam waffuhum wallahi komin yoɓoy ɓeɓe hatimma nasibahum geɓal maɓɓe ngal ghayra manqusin ko alda e ɗuytugol ka moƴƴiwo ka bonɗiwo walaqad atayna ko gonga wallahi min okki Musa alkitaba deftere nden fakhtulifa fihi lutondira e fi makko walawla kalimatun si wonano sabu kongol sabaqat min rabbika aditingol immorde jomi maɗa laqudiya baynahum ñawetano hakkunde maɓɓe ka aduna ɗo wa innahum tabitino kamɓe la fi shakkin wallahi ɓe sikkitande minhu e fi dina maɗa kan sariya maɗa on muribin jilɓuɗo wa inna kullan tabitinon no kala e maɓɓe lamma la yuwaffiyannahum wondema yoɓayɓe hatimma rabbuka jomi maɗa a'malahum golleji maɓɓe ɗin innahu tabitino mo kanko Allah bima ya'maluna wonande konko ɓe gollata khabirun ko o humpitiɗo fastaqim fewu kama umirta wano yamiriraɗa non wa man taba ma'aka kañum e ɓen tuuɓuɓe wondi e maɗa wala tatghaw wota on bew innahu tabitino kanko Allah bima ta'maluna wonande konko hiɗo golla basirun ko rentuɗo wala tarkanu wota on oño ila alladhina zalamu faade eɓen toñuɓe fatamassakum nnaru ha mema on yiite ngen wama lakum alana on min dunillahi ko wona Allah min awliya'a hay e hunde e yiɓɓe summa riftila tunsaruna on walletake
وأقم الصلاة من جلدن طرفي النهار إسراج يلرمون ديدي وزلفا من الليل إسايج جمعون إن الحسنات تبتين مؤجدين يذهبن السيئات بإتايبون ديدين ذلك دندو ذكرى كواجو للذاكرين ونند بن واجي تتوبة بن أندي توبة واصبر منيو فإن الله تبتين الله لا يضيع أيبة أجر المحسنين جد مؤجم ببم فلولا كان وهين لاتو من القرون إدم مفتاج من قبلكم أدتيدون أولو بقية جومراب بيوال مؤجر ينهون بهينو هذا عن الفساد بنئون في الأرض كليدي ودنوكرون إلا قليلا سونان سيدا بني ممن أنجينا ابن من دندنو منهم بمأبه واتبع الذين ظلموا جكي بن تونيو ما أطرفوا فيه كونكو بنيمنا امودهم وكانوا مجرمين بلاتيكو ببombe وما كان ربك لا تاكي جومي ماذا ليهلك القرى نئو لتتا نئو هلكتا چايرين بظلم سبو توني سبو يدوغل مكانكو الله وأهلها هرايم بي كانوا چايرين مصلحون كو داري بمؤجنغل ولو شاء ربك هرجومي ماذا يدو لجعل الناس أودايم بفو أمة جمع واحدة غوتو ولا يزالون كونوا بسيرة مختلفين بلوتو نرا إلا من رحم ربك سيونا جومي ماذا يرمني ولذلك خلقهم كسبولون ونكو تجربة وتمت كلمة ربك تمي كونغول جومي ماذا نقول لأملأن والله مهب نري جهنم يتنين من الجنة والناس إمود جنة كينغيم أجمعين بدن دانغال وكلا كلا يدي مفتاج فيجدي نقص عليك مدن فيلا نما من أنباء الرسل إكم بتلجي نلابه ما نثبت به كونكو مدن ينيرة بنتيرة فؤادك برندمادا وجاءك في هذه أريما إنغو الچورت والدو الحق وونغكان وموعظة اتسكوية وذكرى إواجو للمؤمنين ونند بنقوم دمبه وقل للذين ويأنبن لا يؤمنون بنقوم دنا اعملوا قل على مكانتكم إنون مودون إنا نمن عاملون كمن قلوا بإنون يمن وانتظروا حبه كفر دونكم إنا من كدي منتظرون من حبه ولله كالله ودني أندقل غيب السماوات كويرنيكم ككمولي والأرض إكليدي وإليه يرجع الأمر وكمكون كروتة فيها كيون كله وفو فاعبده روء وتوكل عليه فودا مكو وما ربك ونال جوم ماذا بغافل والسنديدو عما تعملون ونندكم كغلتون والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.